Efya Sugar. Baby, I'm longing to taste your sweet loving. I wanna feel your heartbeat next to mine. Come on to me and let me whisper sweet loving words into your ear. Sumba Makawusha wapa Nia wapenina Kana meya Mabawa yase sumba Makawusha wapa Anadri say ye demwene. Ene yen sam kekane ye nioma ye nama odo eko ne chitin ye ne ewiase nipa ne odomu entema ye tintin sa no. Ne din ene Efya Sugar. Efya the Fanta 7. Medofo aha eye somi mu denjumedie so ana wutie. DLFM 106.9 Esunie. Ana Jane say Wednesday, Wednesday kron ana jo 9:30 9:40 ni mo. Ana ye be chiro wo de ye nim na wo so trend ye wo so winim. Jumedie yi edem wo Facebook live sisi e. Me pa cho brana na de bibia ye say soje. Adom ni ahwe ye ehumobro entina minu mi no ti ase. Enu ntimpa cho ba bia wo bia medofo. Dia konya netna se so mi moten dwumadie mi cho se ye educate you kakra ane don't be bad opinion my powerful atna se sabre I me am co-host a sexy journalist Minister Adepa Institute live. Okay, now for Yasia ba eye me ankasa premium lady. Na enka e wo se futufo nso ka ye ho na momoni ma nketenkete bi na asisi ne kwan. Enti ahene ba be gire mu di amamema. Baby baminis on Domirican and remembering you. My major for ye ready dear and more room filled of water. Beba cho ko Facebook sisi a na afeye ekohia ye wo ho ye ne uni nkomo ko share na afeye ka ene ye topic adedwa ye cheating partner Enra ya no bidin kra ema me se oni bema kama bi hia na wo mkeka wo niema bo mu se wo mo be ware na bema na ye obema bia na onte sa se na sana no otie
ana no ba ni nimu a wo ma twempena so wo ma twempena che we nya se ne wantwen ahwe be ma ni suban wo mo waruwie no ana we hu ne se no emfa Argentina emfa Argentina emfa osian emfa de kire se be ma no opema pa. Now make us a cheating partner. Be wana twempena sama ono kura na ono so na mo no ono so pe so twempena. Enti oba ne se ne be ma ni nja mpra twe no so so nja na ware a ono oba ne so pe so twempena ni bi. Enti ye na ye kasa for cheating partners. Sena ye beso so wo mo so ebe ye se ye ne wo mu nyina ntwi bia na ye bisa. Enkomodie mu odemu hwam ne de oba wo behwa bedwafo na obi asi asoso obi abeka bi obi hanso be kire na adwen wo ye co-host ye no ne host program nti no ende nja ye Mami nko eye ma bedwane ni mi co-host first sexy journalist sexy o mic ni de dwa ye nko ene de obi a mic gina so wa beka okay sexy middle for it saying nyame adome ho ye sexy uti afata o me kosane kra nyambo anapa me aye mabre abra eti body onim se meni nje ho edofo bibi aboko de yasia baabiem ene Wednesday then I wake chat for ye da tiefo nyina ase so omokoso a eti DLFM okay Monday no call be fair o Efya na me ka chen say me nua ne de Wednesdays e na oba enti Monday e mi say confused yes enti Wednesday no so no ye de so me mu de na sa abrem eno hu juma ne ye enti ka chen say Monday eye o mu nim enti say onim say man say o ye confused okay enye bibi anka Monday de nka de bi anka me ka ho say ne Wednesday so ka me ho no enti no eya tie Monday na mo for Wednesday so wo so twetwede so what I say enti no ye da mo sese mo koso atie di as a way you have my voice enti na o mistake o mo hu different anka webe chimio odo de wanya bi abo bi be chiware no kura no sexy cheating partner okay we dey train mami nko mami unim say lady ya wote winchen edru some media your friend no Treslina hey hello madam Patobodi Treslina anya Treslina how dey out twe no I won't even go chena ne wo me no chena ne wo me no me chena Treslina ohoye yami adom na amin kan je nkofo say onemi say onemi producer say me show bi aye bomba ye ono no waya oh nyaminti anya bombo so da enti ne dra no pa ye from ne friend premium lady no so me mudi ni pony so basu bia obasa odasem ne friend Treslina ya twe na kotila iwe oh okay this is just by the way anaju be soko e ma for mema 2 okay yanko ohima bako per minister de pa onu akasa no oye student of counseling yi ne yamiken won wo hwe ni wigi ya eden say na yam say onipa na onu awale obi ba no de ma totete ku na de obi wie no he obi ma ne killer blow killer gege me do kasa na de odi say ya de ham de bejo true me do that's rebre me da sense so chiafu ye chiam okay I take for Joseph ya babedu nyamedi ye ayen kakra bedu ide ne ya sadi bia ye be okay di je di se tiefo nso be won de na bibia e kama that's it bibia woko de erade adom you sure oh sure Rigi su dia fatal praise the Lord hallelujah okay akabema bakoda yante bema bakwa yen no yen suro yen no wedem ha wo ba so baboya na adwa yen se wo ma anya miensa na o me yemie no
na plus 2 so go office eti de mami come on to ayi never me do say adom ni ahwe odi ache nenso ye wa ha era nyame ase era Kristo ase bibia bokọ de adom bibia bokọ okay bibia bokọ Jocelyn ne sexy ne minister umum so umu you okay ejabe ne den aya so unsa man ba ko mienu miensa de okay sexy soon some when say this week on share dey visa bibia okay ansa ne be ko so no mo ba ko mienu bi a metie firi on tise bi abekọ na matia ba na se mintin firi ho sisi a de mami wie na ebeti firi ho na watie firi ho kama wati ase na ukami ana jidi ene one da se won kan ye ho a ene ye be so midofo entime nkonya ye ba Facebook be share wonim sa na be comment I am Frank Credu owusu I say watching you from Kumasi Kumasi for yada maswate mu de mu se mu beja ye mu de kai enyemo a Kobe I say so lovely I say she looks so astonish us hwan and I drink kwa bro for kakraka nie Kobe me da say Uni aba me so me ya da what also look the same okay sexy you starting free also you can obi cheating partner nipa on why na just one dey cheating or the mufua Bonne tough man send you betima so wo mo so mami MiPROMO akwabo abonyum bi na nsen na meto verse ne kakra na me dia kire mi nsi to mame akwabo ase menenye de momfa nche ayehwe ye nya voice ni bi but ye de kasa de ye nya asem no a wo ubisa me ne ho nyum na meto ansa na mekasa okay o say minim sada wo fa mechi I always pretend like I don't know me cancel I was seminage enti masumdwe enti no I don't wanna complain okay edwamaya wo bono wanya me ya say wan hwea na akofa bibia beye me eno na ya medwin ho ama me kasa ye bebrebe sexy ho na ehia mintia edwamaya ne de ye no cheating no ho na aka ne se enyom na nyamobo se minim sada wo fa mechi enso masumdwe enti no mpese me complain biem debi edwaman a wo bo na nya me ye o debi se anhwa na wa ye de wakofa be ya ria be me eno na ya na medwene ho ama me kasa ye bebrebe ohu enehia mintia chese areho minim de enti emma ni bia na emma kra de ya na intense because Efya ansa na oba be fa ni kunachi na bia wonya attention ana ne na bi echi wonya attention ana se titru ahokire de bia meka se ahokire na memma ebo adwaman panya me anim ne kwini eno kra de de beto nchen okay media makers emma no titru na me boho okay because me your oba inti minim se ma ni bi su chiti dia minim se ewo ho Efya oni obi tena se bi opema se mana me masema ya because all kokra na bia all kobo ne ho ban e na sa mema ne so mo mbo mo ho ban o dabi omo mpe condom use mema opema pande bia ne refi ne ho enti condom pe de condom de on use bi enka wo kokra na bia wo use condom a enkenye ya but na wakwa akofa yare na wote obabi enne wo ko hospital a young girl na wari ase a wotim onyem ya ye ne test yes madam we are sorry to disappoint you enye we ase awie ye ni obadwene wonte ase doctor ne nkasem ya osimise we de wanya baba sorenfo obey insu nim se onye memasem bi kunu bi ananim pde bi na yeden akofa be sei no mi momu de bia meka se oni obi tena oye masem ana wo che no ba ku mienu a enjina so enjai no but ye wo mema nim bi wo ho a o cheating so on sa en sonson ne ho o kasa ne ho na watean asem na abeka nya bufo kwa no ama ne buafu onu aduane a oni opie na wo friend se be me na adesa ye worry ye na wo ncha bont adan wo hwa na wo ntumi asesa ne yoma na ojojo eno de Efya me de me sori ho okay but se wo beko
ene bia wonim se oh me girl nie ana me yiri nie na obebo wo ho ban at least dey protect yourself, respect me as your woman. Me frewa ubutu me de bia me ka se bema me pe bem erade ma me bema se obutu etwa so kra na wo di na me fre na me yiri me obepia oba na to baabi afa me call enye bema oba ne beka say wo yire na efe no ana oge on efe oja no de kasa tintin onya ntwa okay me mpesa me hia sa be ma ne bi cheating ne de Efya ye ntumi njai because e mema ne bi ho ye omode but uchiti a respect your ba no enye oba fo e bia na ye obi because wo bisa wo se be ma ochiti so oba no hwe na ne suban nye na wo mpe na jai no eme ha no eme fa masam entete no eme titi obi baba ma ne nkoka na no aduro enwu because yes obom pa yegu so ahwede na anu mesiye o police ni ya yesi we shooting a girlfriend when ke ye bibi otimi so oba ni suo oba ni bia enti na me oye me de obi kunu ya me anim nukre ni me mpe because enye ye wo bibi te say ye on say ye wo man bi wo ha akwai sa aho kire o hie ska na ebi a wabon me fa phone me frefrew say ba e man bi di omo ba say omo baji omo ba baji sa de no ye young girl na wo tie ya eni die munyankopon anim nukre ni wo beja ya ebeboa wo because oba no be man ne frɛ oba no na odi na temba ko onim on de onye hu say bia ye wunti na isu mesi kanisa ba ni suo bia obeti bia no daache no nyankopon de so aketua ebeba wo so enti mesa be ma wo ne mete na se wo be ye masem bia wo kwa wo yusu condom ne de wadaro ma kwa yusu me frɛ wo afa me bisa wade afa ma me emejojo me titi me because of oba bi wunti se wo hwe na se oba na wakonya ne wabonte no ono na wo pe no na maye de me pe my uyipu pe bia ma na wo ne me ntumi ntina me srew ya de mesu ba eni na wo twe me forget because se bia yete emu bia ni ho ye oba afon enye yafu ne de nante enti me se bema wo ye ma se ma me nka se ma che me boy se wa cheat inti megyan no no de me nye de bia me ka se wo ye oba na okoche o boy ana ukunu se obutu oba bi so na wo drew ya first thing oba nanim obunkotodwe power cho so okotodwe se odofa chemia fa che no because enye meme nyina ne beye sa be ma no na che se odo pa enu nti medie se wo cheat a bo wo ho ban enjojo me okwa abonti enkodi di matamu nche oba bia mesrew but se wo kometi na wo kunu say o twe kankan wo kunu abra metwem mo because wo etwem adi nti wo bes debi enu nti media no de mema wako medofo medasepa wate me yeshosi ye na yesua de ne dadue ye wosi yesua obi na kan na asem osi wosi ompena o se wukun achiti woni nejai wo wi akofo obi kun faso be na wo so cheating partner na sexy kan no o se ono de o che ba ko mienu enye hu na obeja ba se wo bejojo no be kope yare na wo mo ho ban de se wo no na aka kire no de wa ye bia na osu a obejai na me chew kra na me de chewa 1 month me ne wonna me training akoye test because yes me chewa 1 month me de a chew ba 1 month mu ye na ansa na 1 month ni betwem na me obeda ye koye test ahwe se we ye save bia akofa yare bia ma ya sat was me chew bia so e be ye test any what do just na you are the premium mami ko mi premium na obi kwara bo be premium cheating partner both women and men our real name pnachi kwan be ne be for so ye be so wo so ene ye ka bi asema ma no ye ka obi asema nkasa ma no kwan ben cheating person just wutimu sa akwa we yankasa no oye ne hwe wo da ni godu kura ma na nso nani ye be ende mera wase mada it say tie fo aso asese da no omuji edwa eteno mo ifidie ho etie eye so mu de ndwumdie na kofa bai so nyame hwa ne pa se omayen akonya we na mo mame ma obi shout out kofu mienu bi Bobby ni Abinga ewo Fantasy Club of the Year me mom shout out na eya na radenya kopo esi ye bi ahye mafunu mu ma adey confession o say baby ameka cheating ya de bia
who partner na uchi partner so or ya na wo nipa no ankasa no wan so who dey as some kind of na what why you dey and say wo ye that particular moment. Okay. But quite be na be fa so na yetumi asoso ano say me yare say me yempna minim nti na ne ya di adwa no ni na nti ne ye wa ha. Okay. So ati ase say ba beto wo me partner say anama be chill say wo chiti on no kwanya me anim ni me fa ne fedi agro de. Okay. Me de bia me ka me de me fa ne fedi agro because that particular time no me bubefu Mariate but ade ba ko bi so wo me ho age say bi odo bi anim na me fa ho sa ha me normal me fa no but some do pa it being say love no wo ho ni nti no. Okay. Me show something but how you go about it with me and a bema me so me dey me ba fam. Okay. Ya won me bi wo ha ana me bi wo ha ya che no kura no odin sa hwegi mo se me kai oboa nyam na me ye oboa when you tria pan or say share nyam me menta no mata na hu no na nyam ya because the entia hu ni say that particular moment nipa na wa be che no odo bi na odo no so yesterday na o ye na nya ni nti no o be say o be ha obebre ni nti no o be ni tie free. Okay. Ba me mani tua untumi you team free nti kwa me so na me de be fa eh how an me be kasa. Okay. Ti dia me ka ko si an say party na kro na wo be ye sade no wan wo be fa so na wo ne o other party na wo ye ne sa akasa. Okay. Na face so no ekwan a wo be mo no so na kuma to ne yem answer say 30 days and obedi answer na kuma meta nya abotre because so kwatwe wo mpra no nya sa abotre no ma. Okay. Say dem make no tiase onya sa abotre no ma say be ko yie enti na wo kasa yo so yo mate just na sexy kan yi e kwan so anu no ocho dia ne say ma ware okura na say yokohwe say wo fa bibi mfambre ma chine bi ababa ye problem mama me ana me ne me ma ana ebia wo akofa wade a waba na me metim baby ko asa be ye obegu me so bia me minim ho hwe. Okay. So what you see enti your cheating partners ne de o ye den omo wo yeah then ebeba na so how they go about it no mama wo partner no the real partner no nye stupid along the way. Okay. Respect no should be there ade a wo ya ye hunu no ha but se mani tua sa ade wo de ye me a ya na manipa na kuma sorry say ya ye hu kwan ya be fa so near respect your partners when it comes to that krakra ne se wo betimi a cheat say there no cheating e mema de ye de atwa mfruma onjumi nya wo hwe e ma ne bi so cheat you be cheat ya na say there is a problem somewhere. Okay. And na make okay either bia the partner here on no ho no bia ne bi won tumi nya ne yie so I feel so going out will be the best solution and na say bia ho kire bia particular nti na be ma wo ne oba wo ho a e se ma wani ko ne ho ma wani ko ne ho oba asema me na kan o say oba de be ma komade wo de. Okay. Febida. So be man shower e ma so no feel free in yourself. Okay. E ma ne maybe wo ho no ma utumi here without thinking say oh me because me nipa na o de be me. Okay. I just say me mbisa. Okay. I be am ho no akra de be me. Okay. Eti anya wo say koye bibi fufuro. Now so de odi akakra na wo ye wo be na unya no. Now they aka ho a. I don't think there will be a problem. Okay. Eti cheating both men and women in na no. You should know how we go about it. And two, we should now nipa bi ye ne yirim no na ntumi nkoyi a. Odi ani na nkoyi a. We have solution. Find that solution for partner no. Obama o mo ikwati edro. Na so what edro de ebu. Okay. Ikwati edro de ebu. Yeah. Pedro no. Okay. And na ye kacho no cheating partner ho adwuma eyeden ayenya botere. Sabre yen ko counselor minister. Counselor sanye minister. Ono de ebu ofu mesi anadwi wa bresa benkwan. Enso sto do sato sama aduane mu ubedi we ana si wuni minister. Sure. Wo. And a lady ni Fred run or can as a mutimisi were mini system no onyan ono so betie sim na ne laki onyan ni se bia no ono so nkohia bema oni papa bia cheating partner asem wo wudi ayi ekrechi obeto honmo serious cheating partner both oba bema
nipa mienu o mo hye o mo se o dom ho but still utim se ba ko o mo ani nso ehwe no kra ba ko ani nso kote no kra ase mi hu se ne sa nipa ne yenye ne den ye den so ne so Sugar me that say. okay Oh, sanya enwanum di kan no. Eye ma hro binom. Enema onipa betumi asina adwene say. okay Abranti and ababa me ne kan se me ne ritu kwan no. Afei me fechi. Me san yakwa akobo game foforo bi afa baby. So bia ne oberema te ho na say. Ni di kakra esefata no. Ne nsa nka enija ewoni mu nyina no ekofem. okay Enti wani beba ho so no. So hu se bra asemasi sha se edi ni di berema no. Na orema ne sa attention na. Wani beba ho so na odidi ko ho nkakra. okay ayo ba no You obia oberema whichever way. Se wenya obu se ni oberema bia pese ne yiri bu no. So wenya sa ade na nkakra opie ko baby bi wan ko lucky na bi a compound house na mu nyina mo te ho o fro o bra ikwadwo na bra sister bi so oh bra na da no ene da na nkomogu so nkakra na adwene sha asese erenante ko ho a wani beba ho so no wanye na adwene se nkobefa wachi enso bibi atwetwe no ama watumi adisa adwuma no okay afei so sani o kan ne se bi wo honom a onya ne esese onya se bi asani obesi ahye no sani na ehia de nyina obetumi de ama no okodu baabi no wo so ogu na anuma okay wan hye ne ho so a wani beba ho so no akobo bra ne bi wo baabi foforo okay obi beba modinga koye ade so de obepa wa no ho begina ho wi a testing machine be and if you heard do have a gadgets I be well pepem see on you be akodabo okay uri hu je se niema huru bi cha se e repie and some bia wani aba ho so but as say enne nemafo ene mpenatwe ene aware a ye nemu no ye di nidi ema ye hu ye okay say you buye ho a ye nyesa na ema no okay if you say me bebre na nam ana kwata o ka sister asemasi wona me pewo wo mani ti ma ye ne de ne kuma ato ne yam onam ode wo hoahoa no ho onim se me ma ade ni na fe na ni be ba no ho to no se na enye ono nko ana de okay eye nipa bebre na edidi chance yi mu a oye ne ho den enye obi a no betumi ahye ne ho so ukosi obi aboko no atwe ne ho obi nso adidi na dwene wadidi na koma mu wani beba ori mane yare o mane BP nyina oba na nkoni sa yare bi enso ne BP arise ori kum no nkakra bia no akofa ennamu yare bi na no nso odi abema no poto okay enti ne ehia se yare kwa yare be no ho nipa dwene na nkasa de mesi ebetumi ayiyi bi afimo ni ahye bi yiye pa enka yambra be ba fam because ye dey anorika se me do ofi ne yire nche okika nsem de chire ni wie ya no pia bontin yo ara hosem wasan kwa keka sansem na se ne asazi kan wo de wakwa akonya foforo na ready a enkogu me ho fi dabi enso all pe ho akonti awu baby am fini ho nye na me yire yem se na me o de hujije no okika nsem bia se wo ye record ni bi no atia we say ndimi kunu kwadwo pa na tumi kika very wonderful yes because as me can no di twene tafri kenu Oma wusu so tinka say be man awo wo but onye fi ho na no orukwei onkwohye ni pieto ibi no akowro to ho saya akosesan yarewa ho edi abro nti merima just am no asikire na wo ho no montetew so mmia ne bi nsunsu won wo sisa zo ni mu sister na eche merima mo say this ade no won wo besi wo adwene bi so ode ayeme o cheating to me so me born back to back hosa no ma de ti won wo ye ma no bro so enti merima no mo hu se mmia no nso anireto
enti mo na mo feel some mo bury ma so atom ko ho na mo kɔ amoko no ebinom nso se me nkɔ nia wo ye ne nya no na be ma mafi wo ho enti wo fa ha me so me de be fa ha okay enti wo kɔ na de ma me so me kɔ na me de ama wo okay na ye spread niema horo bebre ereko so okay why do you have to cheat in the first place? If you have your woman, you have your guy, awawu jiatu say nye atro ne nada ene egwaman sema adenti na sister yi na me pe me don na so oshawo komemu pa nkodo nye ne yonko bone odo enye ne yonko bone Sabre adu bema ba ko pe wo ye ntem so Sabre die enye kran ti se pede Ohine ba Mami Papa now o say ayeden cheating partner ya be ye den cross so wo mo so Hey azemo so be kan dey de di kan ye be chia etifo sene apamfo na di nkan achiachia no nya ye chia adwumawura okay se ono so na dom ne nyansem wa bi ne so abre nyina ba ha okay edi bibre etifo nya me wonshan bebre amen ba ku mienu miense bi mintim firi ho na adofo e ma nya ahwa na asemmeba okay ye me yonku bi ende odi ni birthday okay ye LS Vobelo happy birthday nyame ma won kwatenti na nyini che okay Mrs. Tabako nso ne ni birthday Mrs. Juliana Bano yes Bano wo kumase medoma okay shira bebre afise se na munyina makuma so ade odumura no waye ede amamo okay chiti ya sema okay sankofo no mo nyumbi ya wo moto wache so nyame becha me bia so na wo ba wo beche eno ye de ya wache so nyame watamto no ko ho na wo ba woni man bisa afo no woni formula ade bia skete hye ho so walai na sankofo no one say ya yade eno wode ahye na adwenem because enipa bia wo ho a wankasa otumi develop yade ma ho hwenya mu na yade sankofo no ana 2 efie na ekọ so no okay sami nuwi but chiti nankasa me personally makase enya de pa because me ye bidie ananka mesoso but me nye bidie me ntumi nsoso okay na mennim senia eho nkro no basiti okay de hyame ho no fa busuan dia na bema ebim so ha wo ni do but still mental agony wakasa ope mani de obeko omunni odo apamfo na di nkan aka yesi enye wobekwa bo ho ban okay wobo ho ban wi a fa ni die ma wo yire ana wukunu okay menka se wo de waso entino wuchiti ama wakofo obama wo dan ana wo beda wo ne wo yire okay eda so no akofa na beto so woni pa na mental agony adwene mo yawo adwene mu yare adwene mo yawo okay do otrim okay sisa because the moment obekwa akofa obi edina ba ofie wada oba obema sisi obi abogem ni bi because isi atiafa so okay I say bongres na ba gidi wo be fa na afa okay enti okofa oba na bema wo de ne beto oyira na wukunu mpa so okay se wuchi ti a won kwanda no wate so because wo ba na waye no ho ade de na ko kire osoro ehira so de na mawo no wogu nanimu ase wogu ne ho fi sabe ede ba nku ene wo beye na ebetumi aka wo se kofo obi fa ne bra okay enya de pa okay eni kwan se yesuso cheating so okay because emba
over billions yeah was as we so say nipa no na hu bibi woni mu hu qualities bi hu ni ye bi esu eban bi okay hu ni say we dey we so mate mate awagigi sika wondi bi okay nti no wode ne tale wo ho na fi dey ba ne sen na so mate ya wo so me no na eko na utumi eyen bibi say internally the other party no wo ha no ebi ho wa boso aba be wo ye oba wo ye gangalia wo ye be ma o to de yamba o chem so ntim waka wo mfi obai koka o si bui adenti na woka be papa won so emba wo fei emwa dache wo de yade ebebre no okay ne bi onu hwehwe o enye ne mfom so wo mfom so a wakwa akofa aba no eno na ode ba be sa obi ba nti chichi no yenhwe na yenjai 2 so wonim se ukunu ana wo yiri echiti na se courses ni everywhere won so sesa okay wo banko fo wo pio to me to ho bagaya ti se wo be hata we wi aso ukunu hu ya ne na kono nyina hira na ne kwati ajo kanesa ni bibi atiko light off so ati ase wo fira dwuma ba ye bibia ye seketu oduru fie wana light off enti no ni bi ade ede ba se waka mo ho bia so ati ase enti no ono nka so ba fie na kono bi ni fie da okay enti wanka sa no wo motivate ni se pape ko bobu abonti obra yeah woman a license okay dog ya wo money bi won kan se won ko ne mu nyama wo ye no wo man permission say mano won konko babontin okay nti sa ne man so ye nhwe okay wo hwe na se wo die na enye correcta enne social media no wo ho hwan wo ho gogu bi na hwe bi okay na hu se ne de wankasa obetumi akamfo se ne de wasisem na afa he say yes improvement eba okay uja ho de a okay assemble too okay yate nobody goes down abusiafo mame fa birthday mame kwa medofo makumemu mekuma ai mekuma for na emso ni penny there be your second born ai obecha kumase obecha konofo mame happy birthday nyama kwatenten wate mekuma mi ni ho nani edin me dem kuma for bia nwo wani dire no that's almost ya badafo so o mabutu enum taja o mfa me saa so me pe o mo saa na ye ka cheating partner sexy mama san famra wo side sexy eni ye pen ne manipa be ma cheati ohine ba de kosi ho ne ye pen ana ma oban so cheati wo so de bai se ebi wo aya na ye kom eno na ya de kese pa eni ye ma oba cheati eni be ma partners okay eni yen kitinkiti ben obi ho wotie onim ade na se eno ka ho bi o enti ye bebo so na obi hu se no to sin ampa ne ye ka ne wewom eni ye ben bosu bakomienu so ma me why okay said the nioma bebre enema de bia meka se oba bi de beto wanim se Efya mi kunu emma sem mintume okay I say wo oba na ka che o se ni kunu ye emma sem na se ni boyfriend ye emma sem bisa no questions bakomienu okay bia oba bi wo kra nanum kasanye de bia meka se oba no matter what ma be ma sumdwie okay peace of mind is we kra ni kwan se ye ka se di ni yie na wuni maduane noa se wuni maduane noa o twa de se de na wo ma be ma peace of mind sister wo boa forget it o na ho effect ho effect de ompel de obema bi wo ha me say obema bi wo ha wa pon adwuma ye fa se opon adwuma for ohene ba abotu na ne yem ahya ase na ehihye no bema na yem ehihye no adan ya wo kofi akoto marija ta wo honom oh okay
nagging be man ka asem a che say bibia ye bufuo be me yini ni hwe TV kra ontumi kra nhwe oba because all ko hwe eno so adane asem polity ni ho e na wo hwe no e de ye hwe TV ni so nagging oba e mani bi e ma me meka say wo twanye because be ma de o twa de said you obefa wachi e ye de nti me meka e na twede na aduane no e na se kura ni bi aba se kura bi mu obi to me order weekend food na ye kura ye ti me ko choba akrokodi fufuo e no kura e save scam mo kura de minim you married couples bi omo order omo whole week aduane because omo nyina ye busy omo ma na ye share fridge ma mo it's say it's not about aduane no one it's not about enchede and then you and the washing machine ba say obi kakra bi na di omo nsa na hiriba yes peace of mind they be ameka sem emani bi ma me mana sumdue che se o te ka mu kofia utum se be ma ne yam to make can three times as an wadru ebi kra de yensa no na wabu se sram na waye ne yire ma na ni nje e na be ma bi won so a ono nso onimu mape e na onim namfo because oye namfo sem kra na nafo obeka se obe de jano ne enko party we oni ba bia ko obe fie obe de na wo ko he e na de na hye wo bag mu ba ho na efre wo no che se be ma ni e ma ni bi yes ade omo de bia me ka se wo ye oba na se wuku se wukunu ene ma bi kasa ye dinfo ani yade kan wosisu so say o dey breathe in and out na kwasha dem na panyum bi neti adoye me o wan say me so me ni obi kasa e na wo bebi say e so obi anso na me ne kasa o me feki u kekese me hwe so dey be hyewa what you say e wo say e na wo bebi sa no kra em bi sa no embua de kwan so ena say ena ompuna na efro e bi kra na danfo bi asre ni ska na ompese obepeke call no that's it o dey say your ba kra na efre na fa hye wutim say e bi na danfo bi na afre no ena si omosi wo mumpie no ohu nti ompese obefa call dwene sa as long as wo nchen a okrokro online da ne so call na ebe bi ehu hia wona wona ni wo say you are the most important Edrobi anka dem that's it hey ena say obi frɛ fa call no o yes be ma no obe jai wo oni obi onyansani bi bekọ akosusu ho na nipa na ka say ne o yire ma wani nja na say oba bi e bi crawl wa danfo oba bi crawl no kra open e ma de ye pa ni say be ma e bi ye ni gine ho na obe complaining ne girl ono ne beda sesi e bi kra make say onya de wo mpem na ya dum bi na so na be ma no ne wote enti se wo ama na sumdue na ensanom na obo kakra na okọ hye na danfo ba bi ho na ochi ni di no etena ne so ma ne doggy mini aba wawu krankeye de bia me ka se me se me ne mema di nkoma me bisa o mo question me because o person hwe wa ware yi yes because o say wo your bansa na me manu be so say wo your ba na se be ma e fa wachi a mana sumdue se de manipi or respect se de wo wuye be ma no ompe wo bie mpo na e ma ne ye ma se ma o de ani die e ma obu or respect na obno aduane a odi ofri abonte bakra no wa me kra onu aduane a odi aduane na wo be no a odi o kasa ne ho a ofie wo na se no fa ne saa o de okọ no wa meda fie kra na wo fa phone friend na no pamiru na no he na akoda ya mama okase yi odo we de fa cha me no me ne me na fofo ko hwe boy yentumi ama obuo but santro no kra wo nya ebuo etwa wo no fa ne saa sene de wo beba onu aduane a woni okay o da akonyam o beda ne nche o da akonyam o beda ne nche no akoda mpem beda nche no akoda akonyam o kasa ne ho won fiu enu ube ho na wo ye oba na wo benu ho se o de nka onko na fre na onko so oba foforo nche na o fre no kra onfa ne won kasa o be pesa oh okay be man wa ware wo oye ma asema o meka nche se won pe obi mu nya o da so tini fie o ne te of o fre na ofa onu aduane a wodi minia ba fanisa oye ya obebre obejai ema bi no ni miansa o yen ka ne sen biem wa ware anasa ne mpra no o mejai o se wo sure oba foforo kra onyai wo bisa ni score the mount
fanisa enye hey ena sei ena bompa ye say Awurade ma ne nkoton so hwem ne tu ne fo betumi ne na kasamira minim say wo ye nipa yi de wo ye bema akono bone ya na ewo ye ho bat we de enye abufuo kwan so o yire mi anase o girl minim say nyame nko an oba asabi wo ye bema infum so tumi ba na emom say nyame am tumi anso o hwa na okotinim na okoye ntimi anso de okoti na o hwa nim na wan tumi an control na infum so bi sina wo ni oba ho frokoda bi wura mesrew bo wo ho ban na ne yare aba wa wo so nim se yare ya be ma no on kan no kwento ba se wo dada na se wo on kan no kre no no but wa futuo no enti san no bambo ni ne hia cause me yare ya so ne yare when coronavirus ba ye hwe o na mo ba bi na obi dia be so enti imagine se wo ni be biti ana oba biti no akọ enti o de hye da agudie mu condom de ye o ko hye kanesa obeye na but ofa intimacy obema bi kra be bisa obi wadi bida oye ne so ofa adwen no enti sa he no menua ba wo pe wukuna na wo boya jai okwa obeba okwa won ka se wajai wo o friend of fai o bai o ka se o pese wodi wo enti oho na wo kono ha oni sen ono a police ni eko ye ya wo ye din ye se otume ne girl ina omu dido eguma mi so bomb pa ye kire Awurade se twedi ampo be ma me ne ti afa de wo di mani Awurade kasa ono akotwe ituo eku girl no ene oba na wu be ma ne dem ye din me se ye din na se wo tena ho na wo hwe ne nhwe Nyankopon be yi obi foforo ebe ma ko se bia na onye wo dia enko kasa ma ponko meye okay sa asundue ene adi kasa ma ponko emeye wo mani so muade ade be ma nim na odi ne na be ma betumi adi ni kunu atam ne na fofo ni kwasa mpani mummy enya ye buo mu nua ema ne bitimi buru be ma nua na wo se gina ho mi witness ya de bi mi twa mu ma hwe matiko oba warefo ka che ni kun a warole ne se wo kotimu nsosu ebetimi awoba wa she ba mi kens no ba ne so nyemo onyam ete hwan dia ejimie wo kotimu nsosu wano keka o fe bi aka ka se de ko le so ano keka wa ka ni aba ye dia o ha ni hu ya be bi aka asi o kwati mu so sexy asam no ka no nim e ma de wa sabe impediasa unim nyansa asantini ni ana chim ni baabi ebema bi a ko mbe fre wa hin anya na mi ke etinyi se na wa dia na bi odo no do nti na webu na ni egu ni me bi so na dia onyim ni to fe bi a normally ya nyima entokwana no ya hye o nkwasi asam ye tidy pa ya nyima ya so akwasi asam na ye di na se ye hwe na ye jai we de mani ma mo fa ncha na ma ya nyima apa ya fa ho didi nsanfo pa pasiade pa but not to the level so obedu to be babontin any pa wo ba so na wonyem na che so obi dia lo akofa abere won so awia sepa bi mo nim nyansa o sa e da pa so ahu no krenya ye nua ba no akasa bebre sam na waka ya chere ntwede o twede sede na wo muade a be ma no obekọ because ene edie no kra ye chere oba bi wo ho a wa hia be ma onim twede obetumi a chere ne sintie se kra de edie no ehu hia but o twede sede onim aduane no ase muade na masu bia obekọ ono I think say ye nua ba na waka ni ma dodo na me so me de kakra be so okay one thing I've study and I know first my fan free has say Bible na cracker so ba ko na ko bu be man okay na be man do non do okay aka so ba ko na ko do se ko bu be man non do and no cracker can supposed to tell you a lot it being so oya be man and na because me man dey serve ingredients and your money na mean to me cause money na dey but majority of them no cheat okay enti ne de aka se de twa mu fruma nya de o meden o mbetumi agai sisi a why yewe why empna empna de ya na mentam pese me ko too much because ebi wo ha nya de e beda ne aware bi so be ya aware de okay but wonya ye eyire no side no hu hia me yes bibi so how the show mu bebre so wanhwe ne ya na ekum okay so ati ase okay enkasa na ekum
It takes obi and like or work courage. I know to me Gina Sabi Bisana. It's nipa ne yes I don't know. Also I want person third person beba wa room. Okay. Ebeka nsem maybe akodi so na akwansem. Enti wo be den. And then the banner say no be to nyamesum. Ada yem paibo. Okay. Na oni nyame edi nkita ho. Na oni nyame akasa. So hwe no mfa bibia entu yie mfa emfa maw. One me de bia meka. Bema to me no wo twempena. Obedi wedi. Ono ma chop money ne ehɔ ne ha no. Ehɔ no. But no kai say wo sacrifice wo de ama no. Sacrifice all because who person relationship ne dey. And no say no na ya de ono no wo pe. So what you say? So na me nua baka no say wo twa de nyina no. Sisi anya adwuma. Me share da bisa bra bi. Asem bisa asem patcho wo aso. Oba no ne tia de na be ma obe like oba no obe pe na on pese obeja no. Okay. Oka chem so oba de me hwe okasem. Ne kasem. Okasem. Ebi adwen wo fie, bi de wo nwura mu. Se na one me kasa adibuo. Ehu hia me. Aduane de wonim nu a metumi a kiro. Me akra me yema de. Okay, o se nyema me ame but se na one me be kasa. Okay. Se na ubebu mi afa sa nema we nu hu hia me e na efe wo san fa mpa so de enye den enka me sa sam me sa na bra ne kan na me se papa ya kasa yes wa kasa o nemom enka tete no ye ma me ya papa no mu de o ma ya ti ase se oba wo ko ware a de ma obi ni e ma aya so kom ani ukunu yeah e ma yem kom ani ukunu and a book. Yes. These three things. And my son wako. Tetene de no say kaba fama ku. And no point you make about the main key of the man. Okay. Said I won't cast watching a book no jawaphobia. And I saw chine book no di wunya. And I said obi ochine book no ma weni nye. And I walk it to high. Never we young bone we jam ma na be wu. Na be ma na san ko ware oba for now na wire sabin produce akwase. So what you say? Eti ekoba ne sa na say ye nyina no ye de ye hu wura mu bi emma no mema no say wo your ba na wo chiti wo husband so a one thing na me steady emma no mu chiti wo husband omu kunu no emma na chiti ombu no baby odo ye den because ohu ne say nya open wo nya mfama no enti okwa abonti no nya ye bi na ba onu kro na so person obekọ obi abefa kono ngo kaya onko no bi aba so what you say because at the end of the day because wakwa arena went to me antina okay enti dia na be ya bo sa partner me sister ko man side pa me so me ko emema so side okay em fam wo okay so wo hwe na okuru ko tisha okuru to me do yi okuru eyo sisi ana ba okay ndro ho okay ye na Ghana for me ka Ghana ye na Africa ye pe bibidro bibidro is best bibidro ye best okay aya na ye depending on abrofo no go because some dey say my my problem bibidro no ye best and natural I don't know your friend say tronko na ka say ye den ye yusu asema dey aduaba na fa haba na ye den ensayare okay eti na chese se wo ye ho aduro be ma de whether wo akokora wo ya abranti o ese wo ye ho aduro tete no ya papa no no omo ye ho aduro ankasa eti na omutumi wo dodoɔ eti na omutumi ware dodoɔ eti na omutumi ma ware na etumi che wo e be de so be te say na you afa na chi ana so bi abeje na ere e be ye den eti say e man na muchiti wo mo husband because of ebia sex enti no anabia nieme bi a ofin say wo nya on fama no ni na ye kasa okay so no partner na tenase na me enura me post video bi yeah brother Sammy my goddess the video bi e ko viral some time ago I think so no ni bra Kofi Kofi TV na edi nkom okay no chere say ene se na ware betina say ene ogusu wo hu e ya de ba akopɛ okay o say bra na one na wi omko honeymoon no na also so na ere no pulse no oya yin na ere say bra enye ho na ewo ohwa na ochi ni ti
the who ya so didn't cut down. Okay, trouble brana. But no cry. I will trouble na kasa. Obi adisen obeman obey okay. It's okay. Worry not say me patcho when now ya mismenya feeling na. What is wrong with it? By the end of the day we catch you say oh yes nyame adwuma ntin nken so ye dey. Oh yes sir. Amama san ka asem we make us suffer. Some time ago GK Mensa na oye revival bi and oka say no mo ye fasting so ni ade no say I am okay to say so for bi mu ka say oh ye fasting na ya so no we beda ni ade hwe wo ye fast wo nyame no breaki enwumre na say do ne kon ne beda because wa ware na yere no enye dwaman no but ye bo ne nye den e ma nyame eti ne kwakwa ne say e ma ne enso mema ne mu yie onim bibia kire no okay so what you say onim bibia kire no wo kire no so na say ofa ebeboa wa say problem no wa mon kamutim mom okay fa ye ntu ye enti oba ne mo mema no e man no more problem o ma wa re na fa problem uku no so ni mu ye na epe enuro enem wa be ma mo aware no se de ope no wonya no so wo ye sane mani bia na wantia no de oni mu se why you afem be no so nkyerese kona kochiti na wo de afa kwan ya so e be ma so wan ya wo kire obi meka se wo yo ba bone okay minister mama nene ye keka kwei na sexy ne premium akan se kwan ketinkete ben ena be ma cheat na aba wawie mu na se woye ni na se amfa me de bia me ka me se be ma dowa o mo ne kote ne hwowa no bo fruit e wa ponten asema de bia ya na me tai kano no na me hu be ma otwempena wo ne yire chi se omuade ana me hu oban so a otwempena wo ni kun achi se oye chimifo ono de esan se waduro woma kwa chinchin a wonya bewo waduro ni woma de he ne ewom oba wo twaye waduro se be ma so okotwa woma de aya ano ne tayo na etwam wo ba no ensu boni biye kwa wo mu ne beguo enye nsuo bi anso ne nsuo bi bom etini ye ben ena oba bema e wose ye hwe ne ye twitwa so ntem wo relationship mu ansa na bema na beti nkensi ana oba na tinkensi pacho yenko erade adumunti enwanum na kani nyina ye de nyame ase na mede ba query ka ho se onze naturally nkrofi bi wo ho a wonchena nipa ho afono okay wushi asa nkrofo na ye den ni awo ye bi anya ne fe bi o o prefer say onsan enko onipa foforo ho okay yo san nkrofo ni bi ho nti ono ta no we aduan ye kama okay unkomo boy kama wa ho siesie ye kama ubu no uye bibia but ho afono o feel say ma mensan nkofo bi foforo ma mensan so nkoje mani wo baabi and is when who say ni pay send your tia oben na gia ti nyane awo keka no kra no ti okay enti e boilia de kokosi say ye hu ni nipa ye ni wonnam no okay na ye hu sani a ye be ye ne ma afa okay nipa no te say opese aware na obai aware no nso no ekosi awie ya ye be hu see clear sa enti ye ni ye na nia esese wonsa ka bia no wonsa nka na oberima bi ka asem bi se one de oba obia nchen na onsa obia kono nka nhyɛ da ni ne ho okay and wate waka no so emema ni bi no yo se enka ni oba ho a oteka ne so yo okay enti se bia oba na yere ho na yere bia waka kan ebi anka ketu abi gina no ho okay epiempia bre ya enjo no nso gumu ya se menya ha de a menya ha nti me de fa ha na mfa
Michelle sister ina say me kona bibia dem dia. Okay. Why not? E mami nkodi bi. When you beba ho so no. Na no kwaredi ni bo hye bi o hye na. We abuso. Na fe wentwi ahya ase mente me ho ase ahya ase na fe. Wan hwe ni yi a ono nso beka say why am bi meso me ni bi atuaka sa ya ho akatua no ho ebi wo ha pay ni ye ebi wo nso abebo achi car off. Okay, wa twempran wo machi nti meso me twempran ni bi wo nachi why ya obebo ka wo ho betumi aboka dread. Hey, amanfo aso nya mfa so dia and now there radias emfaso ne de hin uchi tie nya mfaso na so kwei bia ha market no fine wa koye it bibia da ne kwa mu ne no wanya wa ha no nsa aka. Okay, afena mete wase wa ho sane eti no enti se me pekote kase na ne bre ya twempena no wo se ne kote no esa chenchina a wo se obewale minti di okita kote kase na anwale akofa ketwan ewie kodi kote kase na chi eno so ka ho bi na chi tini ba. But I didn't know what to guess here and any money man. Me, the other time I meet ye a sexy modi. Now, there was this guy on the show, or sex positions. Yeah, or just, and you could guess yet, the deeper, or say, or down dino. Oh, or be never man a crown pie, say pin. But the way of a fondle bano a man who has. And then my mama down for sexy, Susie, me man a shout out. Why? Yo, money. My man a shout out, Susie. Obi kraka kraka 10 pounds when you who. A Jimmy some no da home. A water to try the child so. Yo, Obi so crow, come on. We all one srontem, or bapa. Ukuna nsrontem oni mutwedie wey ogugu keke pon utime ko sizes of pon pennies how styles is ade na ye na wa kire be ma no wo de ma ukun kase wa say emema ni bi wo kire ne sa na ye waka woso osre ese muno na di kire wate wo ka se da me so bia ma wa sima wo so person ka ho no na mpie ma sima hu enti obi wo ho no ma ene na onipa sima si we ma me style bi na sa style na gusu wo mitrim be ma mi ko hia no o ma me sa style ni bi enu you feel team with team powerful now but find a way to make yourself the ma wo sa style no wan ware wo wan for serious Sisanjune no be a wenya style mpo kwan bi obo out chale higher kwan yes our rear and yes fie yeah ma what ase say there is no excuse I did cheating. There is no excuse. What do you mean? Cause me you penny messing to me for for. What do you mean? Miku dear, me who no nye me fantasy, miku onye me spec. Now madam, oko are nwa. Oye short na wo kan ade ni bia wo fere no. Woni wo chisha so no hu anoyo forget. Ube gyro for no wa penyankopon ama wodo na ye kase wo montam no. Janentem. Ohene ba, be me na. Yeah. Yenkwe. Edikamfo na boboso. I think ze omu de nya tudwa. Ona waso no. Jidi se wotie. Okay. Kakra meso me de beto so. Efie ensiesie. Ensoma sa niama we tumisi. Okay. Senim din kanka elia no. Obabi wo ha. In fact, in the fie asiesie etosini. Enne we da ha. Echina we da ha. Oba
betumi akọ ne bosume so na me ampata ahwe de anu abaye kura na umra na pad ne da nchen aso walai enti bisa ho se sa ba mai ade wo hu enya na wo pam na na yeah oba si fie okay omaka edio nyamasi odeyo enne no odi agura obeye na ade enne mema ni si nyoma mema no mu no aduane ekadie nso nko ade a ne nko befa baabi no akwa ba enti die na wo nso betumi aye okay na wachi beme okay enne ne yeken buade okay oba buade na ubuade a unya nyoma unya achede papa okay afi sie fie me fie nye de okay madadi hu se even daddy pon for three boy a na nye dinka agi won tim de go ni se efia me ba no awa yewa enyama wo fie ejapade wo fie me yiri wo fie vim wo ho me pentem klase yampo na eno ti traffic ma wo ti kem na se wo traffic ma but sure na fe wo free fie mi bo traffic yenen ase ka ni tuna di fie ntem yeah kosum se wo kona sumdwe bi ho wo be de wo to wo de wo ti to no so wo se wo relax pressure wo adwum no phone intem say no phone intem ma mike wonan kasa wo be wase wano esi ho atwen no nti wo bisa ho se on ve ni jembra fie ana bisa ho se wo mpon wo mrantem ana dabi ebi ko adwuma 6 ni aba fie 6 mike adwuma ni esase 8 o enso be ma fie 6 oh check you suban okay senya kwan ne na wade a enya kwan ne wa ana se traffic bi na bachi na adenji nanka even se nipa no so oye big man na se oye obi a se bi nko ye adwuma kwa oye late wa adwuma mu a obi ani ni asem enso osori ahomachi na eko mama wo top pressure wo top pressure wo fie enti mo ani na ho asumdwe na fie emema bebre na ekwa abonten no ebi ona asumdwe ni ho shisha asumdwe ma ho okay nyamemfa ne currency president Atamios was me pasumdwe aw tiase and then obi aboni dia o de asumdwe ka ho okay enti ma wo so fie nye de no obi hu se mama we do mu fie die okay wo boa ebema wankasa wasumadwom okay hu se okunu ko na se bi anajo na ekura no mba ya wo ahotosuo bi se mukunu die there's no way you obefa baby da because what see fie wa hihye neoma wo de nema tutuye na nye saketu wutire ho tise ne ene ya yedo baje 5 cedis ase minim won kwa na wo bohia bombo se wo yedo sika so fie wo siesi wutire ho wo nya hwe yedo pie enye aden de bia peso be me ase o kame wo de wo hye wankona enye no ne pe ni mama me ne wo ye ho no so ka ho bo ho so kakra sisa ni mama kakra ba mo bi ho kra wo tumi ho panti bi o hu wa na chese awose tie gu no so steady sani mama no na toto sa panti ni bi gu ho so tia se nti papa be fie hu na hu se we de achi ene de bibi obisi oh you okay I buy pint ne de memman tobi enkofa tawo yes they offer ne top me do for shamame that's it ewo ho but senia ye so niama no no what the nyom what the no shase a I believe say be man so betumi di bi aba ye bin obeto more than the chance e di aba nti wo shase a na yenso yeso so ama yesi de ofuru dua pa no eni ye piano me hu say wo furu hwe me si de nko piano okay so what you say
Missy Dopia. There's one that for more cratal in the two. Therefore, the Nitia. And Yammo Hoso. Okay. Your partners in a pay. Okay. Ya Emma Munko Chiti. Okay. Uncle Fire, Diana or Harbimbe. Okay. They hear me pie if yes. Okay. A man no my CC. Okay. Now, me can. And then the man about a surprise you. Oh, yes. One not done for by one country. Now, just imagine. One in the penny be an answer be so maybe shiny fee. Okay. Young crowny a baba. Not pardon. No, pardon da. Obey Sabe, the pampesa, what Jan and Elgum at the how? Can. How? And no creel, my lose so appetite. One no, now I ask. A meme so kwatie de bia na eboni trinkom e ma yesere mwate cheating bebrebe e fana free na wunya ne ono de ose wagimi ewiase kwakwa na se de bia wo pem e ma mame ade baako se bema ehu ne yire ana ne ge na se ne kwate ntumi ansode a e ye nyema bia wo ho eno ye de ahia mpacho wo ye bema de kire yen ide se bema no ebu afu okay nti ebufu ni ntino bibi akoso nti ne bu afu enu hu a ohu se bia o bibi se no okay two ebia wo ba wo ho no wo keka nsem bi okay nti no wo ma se bi odi ekura ya afu no okay nti ohu a be ma ntumi so ri bi so ode ya wa hyeni mu ode ya obi a hyeni mu nti ode be cheating type o power ho se den word dodge enti hu saa wo nsu nyina obi ho abeme be on pekasa huni se bibi akoso waka bibi a enye waye bibi enye enti na panicho ko back na reflect on ya wo kan no me kra de ka be ya ka men ko back hu se wu ko start twe ne ho kakra o se ebi wa kai kra panicho because on kai se mo da vibe no na so hu se enyoma bi sha se abobo ba hu se bibi etumi ahete bibi akoka papa ama papa ejegrede nso a kokrom na beba na yeshe okay they say they are kogu 442 achisa I know to say last topic I had to honomo sexy then you be catchere mema afuto ben ye wo catchere mema say yale bi kura ba no kran you say yare ne de Efya mema sama ya bobo ba ku bi na ye so bo akokra na anya wo no your friend is saying they say kram sister prostate cancer na medo prostate no kra de wo ye young kra utumi nya no de eno yesu yesu odie bebrebe nso timi de bawo oh prostate me so masese so ye be ma na 3 months kra wundi twa utumi nya prostate cancer oh masa eno kra de endan che cause HIV no any gonorrhea no syphilis no sexual chese STDs no STIs no ano edi na edi is na be bosse tawo se che wo ho na be ma o minim de enti mema ni bi pem ma me se me wo adamfo bi na o se Esther mi kunu waja ware ono de o ware ni nyina afi ni wo school mu waja o se ontumi chese dru ba bi kura wo se wo ti ase ne be ma ne ye threesome oh edru baby e wo se what no mema ni bi wo sa binom ama omo yire no because o do be ma no enti ani odi obaba mu nyina mu ndi dumbom o do ukunu nsuti a wonim se ne ade e be ma nani age yonko abonti enti threesome ne de se di omo ye pa mema no se omo ka ma me yenu me ensa ne yire wait a friend show na wait a friend court na we nso ta friend no fo de na wo gie e be me na threesome foursome nyina omo ye se omo ye pa na me be shia mama we say we are sin na nya me bo metwa ni go mama me go mu so ma bi pem Efya enye too bad e ma ni bi nso ho ye omo de e ma pe na wonim da bi
or baby or your friend I just a wanka or be most on the air of almost ferry bema penona as there be no ya na or as a one person bema near winter any annual ne would there no corner baby now hey dear hey what they chiche na what they chiche am an sign boy ma meka wabonoka o de chiche erade hu ye mobo cheating de e ya de a menua mema menua ma se woni obi te na wo hwe na ebi ana topabuo mu enye wo da montena se okay na monkasa enne nyame adompono wo honom se technology pornography mo betumi de wo be ma na oba ni nim de oba bi wo ho a because show ya ye cry fear e ma no kro mo nhye dan frɛ baby ase se e ma ebi mo fɛre ade secretive sick obe fair radio ne so kra I express ne ho kra onim se be ma bi beka se wasro there be what you say oh ye be ma woni oba bi tie bi onim die wo mu a wa hyeda de pono a hyenti na yesusu na ye nkraboni se me na me ya kraboni but ne ubenya me ne madade na wa brem enti me de ka sem se ne yesusu na me pacho minister wo experience bi utu me ko be bo no a hyeda de pono a hyem because when him say bia wunye bi da me boa said the be bia wo be hwe na wo betumi the pornography videos bi na mo hwe na phone bi bia wo so wo bundle akọ Google o papa ebeba na mo hwe na mo nje cheating na ehun yen o bi wo yare da ho a na wo be hu se wiase ye nan wo yare da ho o yesi nraba o ye yare kra be gi note na ho yare foforo kra chansa ewo ho no mom yenye very very careful emema no oni obate na wo hwe na to me satisfy wa minimum man bi o say na on any girlfriend atena for so many years ono kwa de enye so say on any girl atena for so many years but edru baby na e so omo ware otena si hu say onye obi open muslim open ma omumu yedu omo okay enti waka share girl ne say me ne wo ware a obebre me mpese me ye masem me pembem oba ni mu edu me hu na mani be mani inti ye njai o si wo mu jai because on pese obekwa akọware no na wo ye masem o ye masem emema ni bebre aware because say oba no one na tena che me na tena che me ware ni hye na nimunya obe ha obi baba o tete no obetumi asettle na hye na nimunya no wakofa de ope okay enu ni mistake obi wo ho ne say ene o de ma me ware ne say ma me ware ti ya tena che o say me ware na o ye ma say menua be ma ya re ebu pe ba ku bi ne ntira na wo ye oba nso na obi kunu ba wo ho a bisa ne say we de me ka say ya wa ba metwitwa so oye oba na obi kunu eba wo ho na bisa no madam fuge obi o se ohia obi kunu na se omo ye namfo enti bra no ye o se na me yire ti todo tu mbet na ne nchen a enwumre 10 11 na fe na okofie ne yire frɛ no mfanti one day bi anajo 12 ena bra ni boni punu ma se bra ni boni punu na nka ne be ma ne tin so anka be ye de na obe mu na o se me yire on se na girl ni nim se bi ada o pe no na denti na o be kika ne yire ho nsem enti oye na osese me opes de wo ka no eye no kra frɛ wo yire na me hwa de na so de me mfrɛ ye den a me pia na ju 12 ono abɛfrɛ me na o ma no ensi na o se ne yire no efrɛ ye ne yire ne frɛ ye o pick call na o se girl ni nyedi kwasiam pani anajo 12 na wanya ne no unim sade che nkra ni beko school be ma o jejenchie abuwa jimifo be ma krasi ni se wo koye masem madam for ne say ne call ne katia na on ne bra yi ko share wem ne ni odi bra yi papa say on say me okasum driye such or see because you obi on pe obi kunu but or tip at tem didie no eye ne ya and also sad de ekosu de oyire ye oni ene o se oyire ne ho esepe to da me pese me kire say enye mema ne ma ni before obi wo ha ne yire ma ne nje da bi enti na chese na girl no wa adwen pase da bi obi kunu de ba o te kwasi ampanyi ojejenchwe ho no se obi ba be ma rodros ene o se ene o ne bra no mu di wo ho ankasa rodros amen ne bra ne kura ko jai ne yire a one no na ayeden aware oba no esu ma na say your friend me be bo madam for ni dua na sister we de wa na we ye den we ye enti man to da mo me fa botre akrokro na be ma kra wonim se sexy gwa mia be ma we ye de no wa mia na osuru enya na osuru o respect o pa osuru ono kra afi obeja onye obi na be se hwe me sister be ma pema se dien o de opie yedin okoye yedi obeso afi ono obeja
Okay. Enti mama e man ye mu ade na ye hu de mema ne pe. Na ye nya abota ne mfa mpaebo de bia meka se bibia ye na brabo we mu bia fa mpaebo eta achiri. Enye kwadwofo bo ho mpae se de be onyankopon ebe ma wakwankyere no. Okay. Okay. Oh, Ofutufor. Oh, Nana say Ofutufor. I see you are doing good job. Eh, Nana, waka krom. It's Friday, Beshia, wate. Yamin Shao. I see you now, you are ye Jumani ye, Amano. Hey, sexy assembly working you. Obi one word mistake. Word na dama, or you so what's no manesa, or you smano. And the guy wa bre, oko fien tokwe. You see, middle for premium. To mema no fuate. And mema no. Can obuswa sam chirewom. Sometimes endi obi ba ba chinkwa ye boni bi nu hu later. Yanko. On say debia ya na meka asimbi. Emema no eya na somone man wo ho na say oba no ifese no. Wo ye medo. Asa no akọ mic ni mama me. Wo ye medo. Ona me ne wote. Ena meni obi a eka ho. Enti se me hia eya na me hia bia wo na se me ye den. Okay. Me bisa. Okay. Na se me no wo ho. Na ma fa se me bibie na me hia bi me hia e na pese me ko bisa. Konfan kono na de na pese wo ma me kire no. Wo ankasa no opia me. Okay. Se me nko. Okay. E ma no so de ye ma ade ba ku a me e ya me ka se ye ma because bebre na na e yesa. Okay. Ma no and each or the bibe ka ho. Okay. Because one man sa privilege so to me and your head. Bema So you be a yeah, so no wo ha mpese any other person bedding. Ebebem. And dem me to mase. Ebeba ho. Enti therefore a kwambe so na befa. Normal sa relationship na sticky. Okay. Any some metem ho ase. Ti me man de me so me ka akiro mo ne say. So mu hia man sa no mo ne mo ware. Etesa na. Mu so mu ye na ebi mo enya. So mi mutene. Ebi mu enya. Emema no ho. Hwe! I don't care attitude bi. Kan so ebi mu de enye. Ware wi a. Ohun so ya tantande. Change. Me na me ka kiro. Oh. Office wato. Yeah. Wonya koya ho ade no. There is this video ana papa no. One na yere na tena che pa yi. O matena 10 years. Awoma na wa konyi mo bi fufuro. Okay. No wa. Na lady bi say, "I don't know yes ade we." O ga chere say, "Ma trace at 10 years." No say me suma say me bre e wo ho 10 years. I don't know yes ah. Say me ana me kwa abonti na me so me koka say me kope baby. E di abrewa. Obeti ase ko bo no. I say, "Share." Nko me yere die. Mato me tuaka. What sa word na alone. Lady ni dwai. E na no. On free us here. So you see, so omo enyo mu nyina but men no mu bi. You find say 30% of men. Entumi nye 30. E ya 3. Se mafo aka ne omu fem a, entumi nye 30. 50 ana. Ebi omo. Emema omo. Ebi omo. Omo creative. Yeah say. Omo ni da ho no. Omo ni da ho no wo ma wa mema no. Omo mom na enoso. Me ka no kre no. Hey, new face educating show. Yeah, that's proper. Because about the sana, or if you say, my coin, what the Mahuna, dear baby, I might meet me the no. One fine yet a bra and almost winning yet. Or be to me, worried, see our and near your body beefy. Ah, Radin couple. Yet your baby fiabon, tear Sunday a beefy. And now baby, and any baby. No, banner that for room. Sitting where dear, and no media chili. So what you say? Straight. Oh, a bit more kind, you know. Especially Sonia, no, to know the name. And I bet that reportation pair or call. Not talk because on no being in your day and Chenasam. And I a film officer, I know the right way because on person 10 person will be more. But my idea, no, I can find Biana. I worry. Okay. It's the answer you can say depression is real. It's real. Serious. Man. Yes, serious. Yes, Remo. Ya pamocho. Muso ya manu munso ye mu yie. So me mo jana. Nya onya ye nim so onye. Onye wa ye ne obetumi bia. Te se bre ya nanu yi. Ode na asem tu dwai.
Shani okay. Or say gay, or yes say ni nature no gusu di nachi. Or drop and not shred girl. But I won't say girl no so. It will be sad why you knew to me be. Obi so why you do to be. What mean ya who she be? If we don't treat you from. So what you say? Because although ya dey bia, I go bet me I go treat you dey ku ne partner. Go bet me I share no ho confo. Obementi obi no madro ku ne ho. Na make no go bet me ayesa. Ayo odo. Na sa odo no edru so sa na unhu ne wonye. Na no ya friend say school boy bi. Okofi aba so. Are. Oh, get na jano. Get na jano. Hey, most of the mama broken heart keke on. At the end of the day, edi mema edi ma. But me only say ma dia no eweni mpa yie. Ye be mema ne tete ma no. Ye be sro ma ye omo. Dem ope ma wo. Ne girlfriend e twa wompoa. Obi kura de ne ex cry twa wompoa. Otumi ma would look so stupid. Would look so like I said unya nipa na wona. I had why be na now. I heard ye be sro. One time me wase me na me. One time me twem obi de obi ne yere ko. O si eh minister utie me. O si eh na gidigidi na ni ne senka me fa me ex na nke no ano no. What the fuck? Lady ne say what are you trying to tell me? O say woni mfa so at a man na woni say oba wo obom paye wo adwaye say radi nku onya kunfoforo obenya na me ba wo oba ware no ofi say eye mpemu agro no ntumi nyemma wo yi a why don't you teach her teaching unless on person obesua a man be a man so bebre na so ye pe krife too much forget if krife sasam no ye baba so dia forget krife o the obey your worry best take care so when beje worry me that's what you have to do I don't just say anybody mu akoye nya no na meka but the right ones now friends say wait dear may yet to save my marriage in there you need to do it. You need to do it. And mama your best rebel. Hey, depression. Naturally, your hard drink. That's how nyame boy. Nyame no boy in quarantine. It's mobile fire, sir. Oh, but he has sense so obey. On you say abodi na catch you. It is sunny ya tumbe and am I sometimes wrong. You maybe we just want to be pampered. Oh, but obi anka no na raho because attention free. You are not just to make sure say or person who say the pattern and how of say about it. Okay. We be say kodo bi mna bra me do. Hello, Minister De Pay. Hi. Are you okay? I'm okay, baby. I'm okay. What's okay, up? thank you. Then I was on the pressure. Pressure they say I told na so. Me do yenko. Just say nkomone de ayede. Na ayede. Show say ayo obi adwene say. Me cheatia. Okay. And I mean sabe kania me pa. You are wrong. Okay. Cheating is never the solution. She obi e cheati. Na no nim so ya manabro so. But maybe o de ko fine no. Na you obi nso obi e cheati no. No no so di ahye ni tim say. Me nso me di nkrofo bone. Okay. Enti no. Oh ya. Nanka ayama ayene partner ne yaw. Na ni ba na ho so no. No akoto saa oni pay ono so obi a cheat na. Wanya tirimu kan bi woni mema nyina ho. Say na no wanya yare bone. Okay. Wasi na adwene pise. Me be ma wo ba me nka no. Me ma wo nso say. Me no be ye ne kama. Afemi a mi hu say wanya yare ni bia. Na me mama wako. Okay. Entini yesi ni timene o. Onim so wo cheati. Oyonku nenam so bi ono so cheati wo tua ne ka. Wani be ba ho so no. No atonkurobonim. Okay. Watom yiye pa. Enti no say if you are telling us say you love your partner. Okay. You won't take that one. Debbie. Say, no. Debbie. Any solution Inti, no matter what the challenge is. Okay. Problem be our solution. Sa pepe me do. Ade was a one hwehwe. But who si wa adwene pi say, e bia obi ya menene ti ni sin to ni.
But because say me don't know. Okay. So what's what don't know pa? Because say me don't know into no. Me be say me boa no. Na sa na shortcomings see. Yeah. Or to me working on it. When you be ba ho so no. No wenya. Obi papa na nka wo hwehwe no unsaka. Okay. It there won't be any need say men sign kwabonten men ko baby foforo. So wo yire wo ho a odo de esiesie ade. Okay. Shade. Okay. But niya waye no so no de oyoguamanfo. Into no de piano. Akwapim guaman kra na ekumi sambo subiam. Ne waye ne ho so ye den. Oyoguamanfo. Ne waye ne ho so ye den. Oyoguamanfo no. Adwaman kankan esi ni tiri so no. Ono sa no de uye ne den ya o se me de meko na wo pim a dakro wo be pim obo eni obo tan pia no akwa ka ho okay ya ma abeguafo di kan no bia no akodu mpempensu bia okay afi wo na wo da ho yi nka wunya ya nka obi risuso mu kakra yeah so samre no na bia wo na nukoje wani no ono afa nchen yo bia nka so yire ya wo ye na tantan di twa na da pay yes nka ono na bia obenya yam hihye kakra na waso but sani ya wo ye no wodi nanim ye fam wo fa na achi eye ne ma bia ehye ne kuma mu na ono so nya time a wonti why ye mobo wie aye poto wie aye basa and then the branch be wa dwe so rije wani wo riye hu bi oni brother was so wo na wo ma high five ni 10 ni na ya ball fans bra wo ma pemi yo kita fans ni akese bese enne wo kamfo wo kamfo awie no sankrofo na wo kamfo wo no o me na bebo wa power mpo won asuso mu bi nti hweyiye ba bi a wo rekono na mo me yenni no kware e wo relationships mu yendi no kware e wo aware mu na ba bi a ne ha wo siesie ni yi a e be yiye di amawo den ya na wo pe den ya na wo hwehwe wo koti yenya ba akope inti den ya na wo pesa wo yo be na em won mema ni bi wo kote 7 ana won jama fantasy minister we here what me Efya fantasy 7 hey sex is what to nipa mema ni bi wo kote 7 ana bro 7 because me ferry bema otwempra bebre me ohuye minyum eti ohene ba odem pacho be ka sem we mayen wate afutu ni de things are more than now to so dada okay me wo Jesus na mempekasa still na say mempekasa open e branie de mempekasa branie na madam fu ba ko ma be miensa enye ntokwa ketwa pe me do wanam say chamai ufie vole ya wa asma pel omo say ya branche se sana wakasa azama ye kenyina chiti ni de ubetumi o me mo mechira sam echire asam enti pape nia ekofa chiti ni ba no se efriwa me pacho sesa simple efriwo yira man nensesa fa kwan bi so na wansesa ma me se friwa sesa usuban no na papa entena fie okay se ni nyina chi se wuntumi a me pacho shawo condom okay ekofa ya de mese obi very simple okay medase I was say yetimi ma mubamu bi mubamu na eche ne behwe eniema bebra enkrofo ya eniema ma unimobi yenye bebo boss wa ha ne atimi a kira wo say after cheating no life na de obekwa ko wiwe nie shemi bossa woni mi obi ahwere awade pa wahweda wade pa because o shia bema no ohun ne say DJ or Marion de or no the small boy bi onam ho bobo ne nwum oni hwe oni future
enti no ne one ne be wale de ne obechiti on him na DJ Mario so pen ho asem to hu no sister ko that DJ Mario beje best award in Africa obebo ne nsa no yeah Lucian Crawford chitie lusu ade papa bi no ye be ka ho asem so acho enti fela ye pese mo ba mu bi momra mu bi momra my ready send me from 0534 050199 0534 050199 and I'll be for 0593 406565 ubetimi afrena yedin komo okay middle for hello middle for what to say nyame adom bacho your first okase friend okay friend please me kasa fa masama mpacho bonita na yen komedo wede bidamasu bebre se mo disa program ayere ba ya Jesus ana say ma tu na ayere afena ya taxi boy brown bi give pass your course IT program ebe boy okay me personally afena my DP session from 26 okay na recently company my master activities to programming okay and like advice and I say the afuto na my then mas fa afuno one with the bone bra head ebe boy bebre because we were obi amene because of only to be frank today many parents in share that and you're fine because of the Sudan and the character you amount to know you need to be Bob Brad a boy but up to now or to go with that man notice and I say the one man can say that a hand and they quiet but still many at times or be picnic or at times a red flag papa trust our relationship and go back to your mother ote chaso bon hom pa e se rade nyini don free mu ne twaso wate we de me mama bedwani bia mpo nkasa twaso wate me do jina ne bon pa e se rade odo bia wo masa aga no ebetete wo ne wo maame ne wabusua ntem a ono amukro omo odo nsa besi fom twaso wate me do mo don chichiro wa wie wa hu that's you mate e say yan so enye hwe ebe yie so hello midafo hello PSC what to say hello Sugar good evening mpacho hwan ni Rebecca Dowenya okay mpacho bonita ni enko another mo topic no fine na ne di touch tini nyina aba no serious because we say we our we ma and no branca sanka and ma bebre ebre and no memma subanti na mamba bebre ebre na ni aminim say ma titi bawo our real one man side ni say and memma ne full so our wa to enti oni so show say opa no ma usika opa no show opa si me kwaba okoba no maya na uti ho enu na mama ni bebre aye sadien okay enti mama sunya mo ban no okay na mama bebre aye cheating our wiem okay bon ena mama ni bin so wa mo so enti mama be ma ni yesa no amo dressing ni ehun ki kan se na amo nu kasa ba be ma bi so nu kasa bon se toilet Mrs. Omutu Fumawa, I don't do Tibetan. When you want to say the honey baby, oh, me did say mamma, no too farmer. Me now to count say Emma Sanya man, at the no man no name man, you know. I thought, in the area should be they share some layers them. Mr. Medas, the PSA. Hello, oh, we're Tremo, Western region tone. Okay, enough for move. Meba. When him say we are said dear, say me up Madam King. What can I say was work on her? What can her? Medalfo. Medalfo. Good evening. Good evening. So your family manager, because a free Medina. Okay, ma. Patron, what to say? I don't know. Patro, bonnet out near Enquires. With the
Nyamia, she said, or doing what bridge of Funyina, and you may Antonia. Okay. Or at the church, more deal. Maybe I make us a service or no for a radio station to deal. By your home. My head, everything is on point. Thank you. See, I don't know if any cheating or relationship, no. A bit matchy or by a bit matchy bema. Yes. But what we need to see is say, women are moved by what they hear, and men are moved by what they see. What they see, yeah. What you feed a woman with in their ears is the reaction she gives to you outside. Obema na wonam relationship woman. You are the goddess. Asasi no bi pia me say you obekọ ko hu abonten ho so tokoba betabro. But I said there mo be ping na esi clean. Na wa re ni bemu a. Ni chance no kura na se nkwala bem. Obeda ne bola. Saa niema na no wo yen kitten wo. Asasi ma wo be ye babe no. Afi na etwa. Oba so shia be ma e wa asasi a. Aso ni nkofo fefe ni nkofo bi e competition. Enti ahobrasie bi en once eni ne mukura no she begins to portray it. Okay. Once nipa ne be hu so ono so ne bibia. Aso mo betena sia. Na it starts the character starts showing. So the point is me ebi ani yetete me bungalow. O si yetete o compound house. Nti say me entity ya me nya o bungalow ni say me she inside the bia dinina makwa pa na ma ba she ho me nyo bia ne no enkasa. O so de o ma bi ni akọ bi time tian. So when the two of us decide say you better tie the knot it should be you enduring me enduring you. That's it. The best way. Accommodating me accommodating you. Simple. Because young fancy you know one place. They can say a nipa ba ko benet to you nyina ntigefa. Cheating I see who say yare no bia betimi asasa yare no. Betimi obia bi. Yes, betimi atu obia nti you need to work on yourself as an individual. Okay. Say, where am I fan no? Menena whatever I have to do, and I'll do it. Yes, sister, my instance, so say, Bemano, Obano Solano, Dina Temna, or Jane Beshe, or Bafo Frenching. That is not the solution. Okay. Obani deal with you at Temno. What is generating it? 12 midnight, you are able to leave your family and say, Obano, do at Teminchi. You are going to find comfort in another woman's house. You have the guarantee, say, or no, I wouldn't name the name Penachiano, or no, you're okay, Mao. Everything I'm our comfort. Enough for me. Also, what you want, I will do at them, what you need in and cancel else. That's it. And you think it's the best. Okay. No, it is a disease we need to always try as much as possible. Remember ni bi adwen, remember na adwen bi wo form ntia no de wo mutimi ye. Enti ye behwe ne aka ho asem. What you say? Yeah, that's it. Yeah, okay. Everything is on point. Thank you. God bless you. Hello, Bedafo. Hello, yeah. Good evening. Good evening, mommy. Yeah, I say. I'm sure also. Sape pepe oyo jamanfo. Jamanfo that boy a bridge. Because I'm mum be service and so many. You are come mukra do be ma ye ni answer am suje be fie kra. No e forward. Yeah. That was the papa. Ane, ukope juma ye di bia be fie no sia unya time mami no di wo wachi. Oh, unya time man kra ye de yo. Okay. Unya time kra na uni se nkwala. Sika, sika na ka say. Oh, that we unya ba. Okay. Okay. Yamisha me dofo. Yamisha. Hello. Hello. Pacho, good evening. Pacho, good evening. Okay.
Michelle Yanko. Yeah, Joso. Na ma majima panso. Ah, yes, Papa. Nyame shamu ina mo. Okay. Pa se. Do Samaria. Nyame bebre mu cheshe mu. Echema ya tiasi pa. Na me ka se bacho me about me ka. Me bacho me to nka papa. What you mean ka? Hello? Oh, sorry. Hello. What you mean ka? Aha, me to nka. Okay, yanko, papa yanko, me to nka. Na me huni se. Cheating me matansi din ya study adibe hu se. Normally no. Bibi na fi. Yemujem. Because yemujema na se subaya pia papa ana mame no. Ah, okay. Inti utnas di na study adina. Family na. Inti na baby ameka se. Yena nanu mu no omo ndi aboro. Inti first na omo be ware pa e be investigation ya de. Ni ahwese na no mu na ye nti ahwe na mmre ya ba na ye nti ahwe. Ye fi se da ho saa keke. Eni chia na ya kotena. Afọ ne kotena na afi de oh how. Okay. Oh this is ube kasa chene dime ma. Ontie mi ni aba. Obe na wechi obema then na won ma no. Then na won kan chere obemi. Nso ade be chin na o sa ye na oye na. Eyi chere se ade ni fi moje nu. Na moje ma ade fi nso no. Ni sa din pa. Enti na kasa na ke na nanom ye fi ho. Ba ye no ya ntia se ma ya futu fra. Enti anka ba ne se anka ye be hwe se obe ye ba ko ware na begushi mu. Omo practice saying. Omo ware watina ware ase. Ana wontina ware ase. Obe me ya me kwa ko ware ni. Watina wo hwe ba. Watina ba hu. Sana mani na keka hu. Na ma ware sipi. Nti bo hwa. He me ni aba won ka so ba we see suppose obe bi wa o den na won kan che. Den ade. Den na won talk fan che. Bisu on yen hu bi. Okay. No be man bi so that. So na me hu say omo kasa chenwa ya omo mi fi sa kwa no so endorse I use about 1% be. Majority no moja na. Moja mu papa nyame hira wate. Nyame hira me da se pa ye da se. Ani nyo ka na ye no kre. Hello. Sugar. Hey. Chama one. Chama abo kwabra na we. Kwabra baba sisi sugar majo. Ejo so. Sugar mpacho me ka se mbi misra wa. Unse phone ye mienu. Nti obi kasa oba akoso a. Utimi pese ba akono na ugina so. Nti no kasa wie ya no ma fresh. Mate. Ke meya ne sa mpacho fa che me wate meya ne sa. Me pacho ti say. Boko. Yawo. Mechia de pa. Okay. Mechia onye ba. Mijinem. Mechia minianu manu mienu na wo ho no. Sugar yes. You know. Chiti na wa ware mu. Eye suban. Okay. Eye suban. Sebe ka frache. Okay. One oyerete. Onu aduane ma wo. Okay. Ebia no onu aduane ma wo. O ma o twedi. Ede biom na be ma wo hia biom. Enye moja mu a. Empenifo se bi na ewo piem eno na wa asasa. Okay. Nti ye den no ba ye bibia ma wo. Na otimi esa akofara obachi. Tisa akusia fosi adam nchen. Sugar. Ano potutu to sorry akwajo be didai. Ne fe na akonno. Chese obisa me eden na obedi. Me enforce enese. As a matter of fact, I say the enumerate ye bedu fie na light off. Hey. Enumerate na light off je bedu fie light off unti me nyaduane. Obisa me kwajo eden na obedi, eden na obedi, eden na obedi. Me say on twen me dey me amakase say me say on twen. Sugar me wo hono wa aduane abisi menim se nini. Inti we say ye eden na me fanish. Se me ko for ba foforo. Aje oba ne be ma nani nsade
On the Jamaya ni home. So the on the make a suffer or the need suffer for me 3 for Now one nane. Number me say. Inti memano Mafusia. Yes, also the ania ko fire area mano. Oh, you ko fire area mano and a man so no. Ayana a bit more than. And then because of baby out there was sick. Ebebo creating what they know you dini. Hey, as I'm cousin, I can't say. Oh, no, actually, say, let us say, Bermano, or Piqua Bontia, or Cofire. Okay. Meaning Papa Dia, or Cofampra. And planning fear now on stroke. Oh, I what's him. So just say, or banning fear in your stroke. And or banning in the trail taxi, not in the bank, or them and the bank. So, you are man, dear. You be. So just say, ain't you know, that be said, we can fracture. As I say, a memano, you're 2 years boss. Okay. Now, a man on sono, it me respect you, Kununa, BBIFF. Okay. That's it. You. Okay. Marcosia. Hello. 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 Good evening. Good evening. Sorry. Why? Yeah. Oh, no problem. Me and me munchina ina yes. Okay. Me to baby am me ware no na kan pesa me de me number 2 na mo bo. Yeah, be me bo number ma no afa odo bibia be ba beto ho. E man na shorto. Se se e man na shorto ba ba kope na da ho. Enti wudu bibia to na pesa isa. Oh, oba ne yem pesa obeka se na me peslem na ama me obolo. Enti me de number beto dwa wo befa. De number bo ma me. Abotre baba nsa ne aponti wo betie me why? Bo ma me ne da na mafu madam pa che oda roma. Okay. 0242 82 me pa cho wo tie 0242 82 64 26 64 26 64 26 64 26. Make na friends is here na. Dabi nyame adom o kira nopa. Okay, Mati Medas. Bye. Erade. Mi bobo. Oh, mama na ira. Hello Midafo. Hello. IMF Nikitia. Wa makura kene mebo. Sene wa ma wo kwabra. Kene mebo pe wo. Ke na ase ayede. Enye kwenti se de bitweka. Payday no ho. Okay, K na ase cheating asem ne eka. Ene manko jumadi. Okay. Na de tieni se. Uni nipa. Na se uchiti. Also. O freno na ne kasa. Ba kumyenu miensa. Onjaya manitai. Mana homa. Na se still onjaya Ghana. Because one share. Na se obeye obewu. Se one kun ho a obeku. Okay. It's cheating there. In relationship munu enye. Okay. Our munu cheating enye. Okay. It is a wo be mano. And I say a friend Obama you san na wo fe se ubetumi awaria. Okay. Warewom. Okay. Nama a man into omo ho asese. Wo de wo tepe dodo nti na wo ware no miensa. But se entisa na so person people ba ko na so abofa nchen ya. Enye. Okay. Enye. Yate. Ena eba no e mana fanso a oba die. Kuni bemate na bema no don ebu. Na se enu hunti no bi se bema na gimi na no hunti ubefa na kia. Ene na okra de osin preku a ye gare no. Eye why? Eye kwabranya me ma ye kira.
Why? Bye bye. I don't call bye bye did that. We'll be trying to find it up. Hello. Hello, good evening. Good evening. What's your point to say? Boko, Mini Abema. With you, okay. My first time meeting program. Okay. I'm interested. What I say? Patrick. You see what I maybe yeah, that's it. And the queen, my worry, December 17 years. Patrick, bet me a low radio in Kakrama, my wife. With us. Now, the worry, you know, yes, Kakra. No, Bano, I want him and won't buy it. But the cheer and blue about the young coffee. Now, so I'm a pack. Oh, yeah, no, I will the clipper, but I couldn't find a pack. You didn't come on. A year, even a minute, a good this my day. Not a kid friend, and a good woman from the dream. But you have not the last time and sister, I didn't get on a pack. I couldn't come on. And you knew, but then was my friend. One of the come on. And one day, you know, and a 4 years of the couldn't come on. Second year, my young son, one from life here. Only Kataka start to say. This man can start. You keep in Pania, my name is Choco. Yes, I need to hear my new from Barcelona and maybe get okay. Into the simple say, I could get a kind of phone and show them a show to baby. If you listen to a bomb phone and you check in the apartment, you come along. So could you didn't buy it? And now I'm ready to her. If you later, you show the phone so. What's your bonny being? But look, I say, no, Tema, the bonny being home. One day in Banton, you could be in WhatsApp. And the corner, you will for you. And about the bonnet saw that within the 4 months or 5 months. But one thing to know, only them and doing shada. But in some of how many a man was much fun. I was shocked. Okay. What I know. I love you. I need sex. Now, voice one is the hey. Not by Miss Penny, by Miss Shanata Forest, and Miss Shelter include the picture of one picture of one out from Mrs. Holmes here. Pay Bronsam. Oh, no, Barnes, you have to be another corner. By 35. The one in the best 15. Now, let's work with brilliant. It is here, you know. Now, I said that it's 10 good uniform. The very transfer being this man. What can you say? I've been going to custom sale one day Sunday view. You're quite a fool. And I'm away to know. What's the cost of food? Because we come out of quarting. No, yet, passing program. Hey, or the questions of course. Then we'll get a bone Kumasi. I'm not a man or cook Kumasi Hono. Cost of a program. Okay. But on a panel, the short forms of him having to know. A cast, I think, very clear, a couple of no. And then I'm connecting them. And I'm going to hear it. I'm a doubt, because in turn, you look well no assembly, you got president. Remember a minute friend about president. You got president, I cry, I got president. Every president going to be. The guy also called Mopper, from a dear and all of the call. So, because I'm a son of assembly, look from there. Okay, become president. In the focus, a lot of community program, in court a year. From Sunday to Sunday. What could be a Thursday? And what could be a local Thursday about Sunday? Maybe I try to see Sana or be some movie. No, Sarah. Not they cover the boss face. I don't know where for a friend to be a friend upon a bond sinner. No, upon a shock. Not passing a deeper life for a deeper life for. And a full come back and of course, Sunday, sir. After the alchemy different. And also, it's not a kind of Korean who can't, or Korean credit, and it's a boy in the bonnet too, it's a boy no. And you say about no way. Oh, and a boy no, it's a boy needs to walk no. That's what I'm saying. You need to answer any interest in the matter, don't you? Next one, the friend, the beer, the friend, the thing is possible. But it's a more phone and more from 11. Okay. But the beer, your cook, or it's easier.
But I'm a friend. We can make coffee. Okay. We are the couple of Ghana Economic Expo. That's the coffee there. No, and then coffee means in it. You are the different places in the corner friend and Nako. Okay, Papa. The friend, I mean, the shop is here. The friend on take it. That friend there on take it. They did a friend on one floor. No, it's no money to know. So I'm interested in that. Because the sick yeah. Now, now for be a omunya one. I call IBS. I did it transmission. But I don't know cost no huge. I could have cost me doesn't. Because I can't do a car travel. That's why you know. I said I could check yes for the new home. Once for the now we could check for the new home. The corner of the fence is fiber. I think fiber. No, could not because we have to use fiber. Uncle. Yeah. Me pacho nkofo je line so pa nti wo de ye besia kasa fa me number no why Mate okay okay bye. Oh hello Adonasa wait, this is the waste of energy uni nipa na worry which you are talking to somebody else. Me ohun ade bia na me kan say hwe wo kwa ware abon ho pa ye say rade ma wakukudro ne fa ko wi e ko ware nim wo kwa ware nim so rade ma wunjimi ho sa. Hello midafo. Hello. Hello, good evening. Me ba choma voice in kwastro kakra ma me why. Good evening. Okay. Okay, in pacho yanko. Sorry to say, me a suffer one year. A young preacher, my call by wood school. O voice no way cheering crofont e wo from cry. Young preacher. I'm a call by wood school. Now, ba me na so I have almost 5 to 6 years in here. I'm person me home back cano. As you know, as a man so dear, me answer na me who cries and not you want to be a better me person make you do on it. Just a umbrella, you do come on person. Also a virgin. I will be on one card. Yeah. Bemena, say Taiwo dear, so na shisha ware. Eni ekwane ne ho ade prekwen esan se wo kasa no wo so ye nyame nipa wako Bible school a wo tinkyerɛkyerɛ na se pa entimi megina ono mo nka nkyerɛ wo se e wo so oba ne wo da kyenkyena esan se oba no se koyo oba afo akari se onye virgin what you say se bi o hwe ne ye bi se de wo ye na ntitesi ano calm down. Bema poba na person worry na. Oba na nim se we de no be ko ba bi calm down. Ene ne nkasa wo de wate ase. Na ye wo niema yie. Ne pe wo maame no papa. Abusuafo fa ko hu oba no. Wo ko hu abusua na. O mbe bi se o moba na se bema we ya be fie wo pe no. Opo wo be ka cho so pe wo ne maame anim. Wate ase. And no one left and right. But first no we ni obi ahye for 5 years. Hey, papa who yanka about do credit to? Why? Me say also what am I say? Hello. Hello. Good evening. That's all. Me coffee. Coffee, okay. Yami sha also. Yeah, catching tonight. Someone but the fun is especially at the plant. No, my dad, sorry, and I'm a partner. Oh, no, now, okay. Yami sha also medo. I can't believe it's not many 31. Oh, Minya. I don't know, sir. What do you mean? The number to Jaya? Test me.
and friend me what they test me natural me nipa oye ene be ma wo pe me hwe se nyame be ya adom ni ya fa dwumadie so ne wanya kakra de wo obem wakoma to ye mo ate why obi ani wo be first or pro number me de be ma wo obeko me this time no many other ho say kisie meko she bye bye what that's Any ban bia aya na mani pa cheati ekoda nchen a onipa na wo pese wo cheati no eye wo pe eye mojam ti na aye sajaisa emfataw hello hey akatiete si line so hello good evening apo nyame adom nkofo mu ya na obi ahụ ye de mi ase so mo program de me jompa eda ase ya mi tsi eda nyame ase nyame shwa okoye pa eda ase ya mo fa so mo ya ambla eda ase ya ma akwa mbe man na mbanyina okay ya mo pa eda ase okay bye bye ayatse wo dofo ate odo de ede na mo de we say Ghana do na asa hello good evening okay mpacho your first okay say free no watch your adwen mpacho from Noble okay Noble okay okay say free okay mpacho yanko mpacho we bi na mbese me de tumu anim na omboa me kaka okay okay baby na me no 2 good years na oba no me at first I don't know what you call love oba focus say me do that and na me ni man ko de I don't hear sexy ana I don't know that then okay my friends they can say I love me do and I me ti odi me dwino ho say how I hear doctor saying me ni man ko de I met this girl na me meeting no okay you show love you not 2 good years ni I mean what I say but oye bibia as a girl oh mommy say we I have me no chimi na me bibia oh mommy bibia as so buy oye adi ba kwa ha me ne say oba na mpese ode me be chere ne parent say this is the guy I'm working like I'm going out with. Hello. Meet you, Papa. Meet you. This is the guy I'm going out with. But as for me, me parents in nanny, my sisters obeying, say many girl will out. Oba me change anytime dia ope. Oba be bien, obey be dia so buy. But I did back where ha me. Me I made damage one me clean to me one say. And he said. Anytime I make her say, oh, because say, me ma me aware say I'm going out with you, and I me ma parent, aware say, what I mean all out. Yeah, okay. And not why a bassa, I'm all mommy, so mean, oh, I mean, my men, so my men friend. Okay. Is it real? But the beer is just Obanian, oh, you be beer. Onu kwa na mama me what you call love. Okay. Mama me hu sana mani nyina. Up to now. Okay, wo de mpacho, wo de yate ase ma ye nkyira wase sesia. Chama mpacho wo mama ne number, eye girl ne mama number. Me wo girl no mama number. Mpacho ne ni din komo. Me ti approach dia as my friend. O mama ye. But wo ne kasa. Me kasa friend echiano but me nka ransom na da. Nti me susuye mu de enka betumi so e de afa ono so angle se bia o se ni nti no nka opese wo ba behu no na pick if you want to hwa de se o hwa na still wo hama na se hama na se bibi kutem na wa hwa fi that angle so ahwe Yankwe
Bra. Asunje nka. Nanka wini modo. Enso nyame adom. Obi hu odo. Lady no owo brebi a orisha ni mu kwan. Ebi a orisha standard bi enye nru hoye. Nyambotare ni nkomo. Uso ni mu maame wa abusuafo. Ma wo maame ene ne ntena se. Na oninim ondi emma nkomo. Wo ho no mbisa no se why krado se opese on ne ba no etsna ama. Sometimes nso bi afie na ofimu no nieme bi a ekoso wo ho enti no ompese obepre ne ho anse me de wakɔkyerɛ enso na yenye krado se ye beye se eye niema ahuru bebre enti be pa cho se wonsu wanya odo de amana wone ne ntena se na munni hu nkomo ma ni hu se why krado opesa wo ware no okay wo hu se ni ankomo ne te no baby onu waba bedu 2 years ogusuare yes ane ma papa wani age no ho no opewo se ompewa enka wagya wachidi but bia na bibi potin bi wo ho ntia omfa wo ko fie nti me ba chome mgina we su na ma odo no etuntwa but ma o ma me ni nkomo odi wi a won so ne ntena se say between wo ono ne wo ma me kra na mompe kwan bi so na mu hu se sumasam ne senti a ompese obekọ akohu abusuafo no okay yada say adepa hello yeah good evening good evening abusuan pacho hote say eye hwan ni Mike na mi okay Mike o ka se fin Ayifa article okay pacho yenkwe mi go kaka mechanic e fano say ya titi ni ade mi de ni oni say mi from experience no you be na so the Bible expert ya and me bi o mo like enyemu nyomu na enyemu it's you okay most of them ever did and you know so what ma odo ankata we dia obetini ejejeti okay and I say odo no ho so I always say the same our no you come with let's see personality okay how does not be not specific that open on what I say it is what is how we must be and never trust any something you okay me na tem by bomu the who see na we all here I be there so they on the bad side they need a chronicle right okay let's say chronicle no kwani here no you okay so the power limit a bit what I say after na and obam ko siano and obam ko siano and I see now the half of war or the half cancer okay why you saw it ready odo the okay come out okay what I say and the another can make say a man so no a man where they are brain you have brain women and you have broad women right some of people are brain right okay brain so the money and you need more than money you need a broad okay and you say how the man to see well and you them so kwa na se no bomba you do o brain na man come work e be boa but so you know a broad so be see as far now who you know a broad so we see na ma that mo ale e be play na so the heart for okay o mo ka no you really know okay for the enter that's here it's minimum you no more I was about you am kan and papa na so ka di tia no but papu da oba no mpeno I'm saying the black zero okay me papu da papu ija okay ni man ni ta kwana ni go na ni man kwan no ni extra ho oni me define it will be paid not the aba okay Mati upa you you but later it be an mpeno okay papu ka sa me kan na mi sa mo na mi shira won so why me da say Mami kai a message way. New face hey best educative
we show ever. Anna Opokun so I Opoko active. Emmanuel, what's a good show? Sakaba or say today's show I will give you all 90%. And Sana, I no stand by. Or say or dodie. Or steady a 495 people and crofo nim and it says obi cheatia or low self-esteem and a lack of love, low commitment and ohia set on wakasa be hu ne ho no wate ne ho ase ena esan to say wo betray wo partner no sanity na ma men kan ni obidi so ade afa me message so enso ama me. I say cheating is a choice. I am panso. Lack of respect to marriage. And cheating there, mimi debi ame kasem. Uno awari na uwo mu no ukwe bu enkonta me rade said you treating nipa no. Entire choice. Untimi aja no nko. Akofo ba foforo, be ma foforo. Hello, Medofo. Hello, Sugar. Medo. Good evening. Good evening. Nyame adom. What be your friend? Nyame adom. Na se ma bokwe wa. Wo de wa bokwa ma me pe okra abu o. Ejumi bi amuzum ho akese ma wo de Fatima obi yi. Mate ebe yampa. Obi biara ne ho yi. Nyame adom obi a wa ha bia ye na ye ho ye. Nti obi biara. By kakra me pede dai no friend. Kakra na me pede me katrende. Yaro no ndon. Okay. Intro you notice bia. You be biala man. Not 2 years. And fa beginning ke chia wa wo. In case what he not said that kana jina the sini ye kan mano danchen mano de sina do. Not daring one solid juma. In there, gay nebusia for the boy in the Hobachena. You can't change so many in the hole. Okay. Good years and painted the name in it. Okay. Wow, that in the subject of the Bafana. I can't put one duffel. Bafana one a duffel. Okay. One a duffel. It's the no money now. In the yes, why you? Yes. It's men no what did the son or the boy be a last. Or when you the okay. Bring this year in the book day. Hearing or a bushing. Okay. If you can put not hearing, it would be in my bushing. Okay. I want to make you on for okay. It is a decision be hammer. Then you know, well, 2 good years. Okay. I think I read it. So many now open the master this one a Kumase. Gary who boy little who Gary, not Gary be more on only not what is the what again waiting to be in our friendly day now friendly day. Gary knew what a wood boy in the book. It's done now what answer now. In my work shape, not Gary living of a cry. Ebusia papini na gere ni fi na yinde de master ni ansen na nche no kwe ma wala wo do mu isko mu hu gere ni ebusia fancha da mesi ade ebusia fancha wo be ye boy ni ho nti de yini na nyo ba ji de gere na eyin me da so o chira wo do wo bi biara si be si nti afa no fo okay gere ni ti ma when you more about so much on a Mena, Meda say, Mena, why are they Yami show? I am not me per communication. Back in some call out. Let's do my back. Me chow. Mark, into programming time, it is sugar. Medina, to was a friend and crop for paying crown, friend. Sugar. It's one sugar for import. Munka be mammy. Kumosima. And Sian or there was. And no dear. It depends on one or one you confirm a D 1 year, 93 days, no a wedding.
Morocco 1.5 years. Nana Azipaya now wait 2 years. On the channel on a monkey cow. What do you with this man at the tail? What do you mate? Adepa, please take my contact and let's talk. Minutes 1.5 years, Nimo come. In some Melacatram, Pebbin. What do you mate? And Casa. Woo! And Casa. Sugar Marian. Mate. Marian. Oh, dear, family number 9. Adepa, me to wait. Little Knafu, 60 years, 65 years. Mate, ebi ba pemeka chiro. Ebi ba pode. Chibimam. Mate. Mama di form so, non fail. Mate. I insist I forms nyaya na eba feel. Yo, me wa na mfele. Ime you non fail. Mate. Adepa ma atase. Dedo. Hey, Adepa. Eye, Adepa, hold your breath. Bye. I'm sorry, you're the big goome so peg. Miss Bavako. My last call, I know. Hello. Hello, Sugar. Yes, me dovo. My journey, my father. Ma, as I then, young quay. Me brand or class 1 or banner 2 years. I like the suggestion or second panelist, and the man, okay. Abrabomono, Obiane, or here. Okay. You might think, say, a fake will be at what show. Oh, don't know. But honestly, so she should be. 1, 2, the dear winning baby or free. Okay. It is not as he said, when you move here where we see anymore. He said, the only the mammy, and will contact. I will make Fletcher and the mammy now. The mom is matured enough to know, say, I want you to want me for inch, I make a cake. Debbie. And come over or have a banana in a dinner away then. Oh, friend me. What me and a contact our friend. Or that press, I know I go to move. What do you make sure or don't make sure or does no about cash? Take your time. Won't feel love and I so feel it at this time that you will be sure love her. Give her that space to let her come. But you should also know, sir, you have also set certain priorities for yourself in your life as you go into a relationship. Okay. 2 years now, in the Panama office, to be okay, you know. Okay. When you're okay, man. That's what I think. When you're okay, man. So it's about communication. Also, you open like I say, any girl in China, that is where you get to know, say, and maybe I was sorry, and I said, I'm in the door. The baby has one corner watch them your door. Now, when you say, was watching already. Those are the questions you should ask. Mammy, dear, now we hear what. I sit in a move, I call a real in a onion chain. Thousand way and to mammy, so you move with for. Okay. It is not all the time that anyone was by Bonnie view. Okay. If you have any fear, Kuran, what they about Bema could see a Kurana. Hey, the ritual. There is a spiritual aspect of every human's life and the physical aspect. Okay. If you have any spiritual aspect, you won't even fear. You have no what I or so crown my few you. Yeah. So maybe she's also working on herself. So as educated as both of them are, they should sit down. Okay. Communication is a very vital point in everybody's relationship. Okay. So when you miss it, you miss everything. Okay. It's not all about Martin Major. Maybe the first time near all don't hear. So it's in the first time. I said on to that say, I feel no what I see, and I feel no money to never fat. Why? Ever fat. Ma, that's it. Why? Your time not as so. Okay, the time not so. One of my last go be a fra on Fabium. Hello. Sugar. Sir, what do you? Me facho papa no frɛ ya no say oba na kyerɛ no. Ebia oba no onimi fie. Okay. Onimi hunhun sɛ ne ne fie tie. Ebia animanim ha ya no.
say odi obema no kachira one who ya abusiafo be yi bema n'anim afi oba n'anim a that's all ebeya adefo intino on time cool okay non sure oba no okay ne mumu no one oba no enko empaibom okay omumienu nyina omko mu si omampaibo okay na nyankopon mom direction how to go about their marriage okay kakra na kase sa kwade ye da se sa ke won komo wa ya frame ochina why never okay bye edwafo yanko adeache yanko medo yade yesan wadwuma mu ha ne ya o enti sexy o last word wo bi chia no wo bi kan yanko me chia tiefo nyina ya da wasese mokoso etie DLFM yakopon insham okay medo premium wo bi kan wo bi chia no yanko Michia Nachi pa and Opoku Emmanuel active. Okay. 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 Minister, yanko o bibi kan o bi chia no. Yeah, me work nyina ne say e dey radiase. But who say cheating any solution. Dabi. But modiano mu eni na ho. Okay. Do girlfriend no. Do boyfriend no. Na do yire no. Na do ukunu. Okay. Na mama fi ho nyede. Okay. Maka say hey ya ne be no. Heaven ho dey. Yenye nenyi. Kotonyo masa. Na yenji ani style bi ebe. Emi chia me dofo ba ko bi. Ai. Nana ba ko pe. Ai. Ju tu ate. Nana be. Nana. The dia on nana. Hey! The din the nana. So boli. Bra, yanko. O to bo ba park so. Hanya ebo. Abusiafo. Yi ni fro na yanko nana yanko ohene ba. Yanko. Adom odi abedru. Okay. Ti yede obi ase se munyamre. Okay. Edi etie. Okay. De bia meka. Dimpa yesi ahonya. Okay. Ti ne se na ubetutu anamo no saa na china. Okay. Besi wi afa. Okay. Okay. Yeda wasi bebre. Se wetie ene because sedan come wate. Yeda masese na mo ne atena. I half night ya wie. Yeda abro wo de wo fire no. Bo ho pai se Awurade ma wo koto meme bia. Omo si wo mo bosi wo mo de. Omo hu kura wo mo nwe no mo adwen wo hu. Se ni frai ni na ma. Omo tamre eno ne yefre no be mo pe ma wonwe oba ho asa wo yale oba so ope me ma wonwe be ma ho no ono so yefre wo yale aha na yedum besi ma ba okay Mimfa, we dream it and woman, I'm on Churamansai.